شفت شوه چرشوه لاله به های گله گله زره یک شد شفت شوه چرشوه لاله به های گله گله زره یک شد شفت شوه چرشوه لاله به های گله گله زره یک شد شفت شوه چرشوه لاله به نافته را اتسه قری یک شد شفت شوه چرشوه لاله به نافته را اتسه قری یک شد شفت شوه چرشوه لاله به نافته را دو سفری یک شب شفت شوه چرشوه لاله به نافته را دو سفری یک شب شفت شوه چرشوه لاله به شوه چرشوه لاله به نافته را دست پوری یک شد شفت شوه چرشوه لاله به های گله به مفری یک شد شفت شوه چرشوه لاله به نافته را دست پوری یک شد شفت شوه چرشوه لاله به نال بندو نالا چیکه نال بندو نال بندو نالا چیکه سول بندو سری نال سری کو نال بندو سری نال سری کو سول بندو پارکیز کو ایسال بیکو نال بندو پارکیز کو ایسال بیکو سول بندو خجي من دلالي خجوكي بالله بالله هو يمان دلي جان ابيني جهر دلا هو يمان خجي من دلالي ابيني جهر دلا هو يمان دلي جان Ama ne destemedeyci. Düdü ev keseki vazifedar kırne ki İbrahim Güçlü Bişopine keşif bike. Cihevi keşif bike. Em yüci tizanın em valatê yüci cihevi jî tizanın ji bo ve gor agadariya me dibêje emniyet. Go agadariya me em vê mesele ki pir xeter dibînî. Yani ne eve ku PKK tiştek nifsandiye em tıxazın bukujun. Ve vek propaganda xuya nake. Eğer manipülasyona tabii ki elbette gez vaktak hesap tıkım az manipülasyona hesap tıkım. Yani manipülasyona taybeti PKK tıkarım veci hesap tıkım. Çünkü ifade van gemzede ve kukuzana ki ve siyaset medarek etsizanım.
ifade vanda çi manipülasyon hene. Avna çava iftiral xul der dora dikin. Tabii ki o manipülasyona hesap dikin. Le tecrübe PKK Çalakiye PKK vakta gazedin berçaf agadariye dedin min hatine dayin bimin rastakinette. Ama ledisacı ve cariyedin her cariyezi ifade etkim, elverci ifade etkim. Ve ki PKK gelek vekili rabe bece ki az vikari nakim. Ha çıkasam ebe bavar beni pişraz le ve işi şurovet kini. Ama deve ki vitiştir raya geçtira ilan bike. Bebece ki tamam İbrahim Güçlü haynel bu ve haynam tıkazın bu kızın. Problem ayın xirab eve. Ez gelek cara dinivsinim. Deve ki herkes karek gri jera xudi derkebe. Mesela var rojana da bu HDP'ci gelek münakaşaya. Gelek avatiye münakaşa kirin. Ez tebecime ki çap rast nekin. Un rekistina PKK'ne PKK beparizim. Yoksa vekilim riya hukuki listika unni karın biçinciye ki. Unni karın bakleme bilizin. PKK ni karı bakleme, devlet ni karı bakleme bilizin. Jibona ve eke havalno miji bir yerdaki civineka çapameni çekim raya giştiraj verra nerineka Diyarbakır. Elbette ki pişti va civina çapameni elbette ki vekidinci alternatif karekan bıkın tüne hane. Çünkü bilaz bas gelek ciyabala buye dühüş başura Kurdistan'a gelek keslimi gerya. Çünkü gelek vekiliye ki ev mesela ki iro em münakaşa dikin bes pırsa mesela pırskereka İbrahim Güçlü neye? Diyara ki pırskereka hamu Kurdaya, hamu Kurdpervereye o pırskereka başura Kurdistan'a belki iro çünkü untizanna ki li başura Kurdistan'a gelek bir hati tikarına insana bukujun aslında da akle vara derbastı ve ki ev kase ki deselattar li seviye bilin sarok vezir eğer fırsat hebe tikarın bukujun sarok ki devleta federe Kurdistan'a bile tikarın bukujun zubo mesut kak mesut malbata barzani zaten düşmanın her roji vitişti tebejine o sen herkes kişi dağırttığını zubo ve hateri gerekmezine elbette ki yani avna vakta ki kesek me infaz bükün bişinin desteme ne gırttığına çara meche yavanlı az bu khud ve nerine damak ne bes rekhistinci rekhistini buyinci ki em ava ki rekhistini buyin rekhistini amaye levek şahıs tiştek em bikini gelek zedene tiştek İbrahim Güçlü bike pır zedene jiyan avi da jav diyar buye bak azı başura Kurdistan bum damak gotun ku İbrahim Güçlü te khatı spiriniye veke nerine ka lecam Mesut Barzani lecam Neçirvan Barzani tebeje mugo eğer ayitin İbrahim Güçlü bepente kandile jvarat beje on nikarın İbrahim Güçlü derdest bikin on nikarın bu kızın avkaz hesane yani vakta gaz İbrahim Güçlü tebem şahse İbrahim nabeme tebe ki Kürt avkaz hesan ne kuştun Kürt perver Mirove doze avkaz hesan ne kuştun avkaz rahat nebe havalno PKK az zaroktiya xuda tınav tavgara şoraşkar Kürtperver Kurdistan edeme. Min dijiyana xuya siyasi da her demde tavgara Kurdistan Rekhistin Partiye Kurdistan'a da berpirsiyaren seviye bilind da micigirt. Le her deme az xudiye hez bum, kuvvet bum le tücara min ne fikri ki az Kurdaki büküzün. Nahaji na fikrim ki Kurdaki insanaki büküzün. Ne Kurdaki tane. İnsan edinci nikarım büküzün. Le min ku her dem tekoşana Nataviya Kurdistan'a da
ve kurbanaki doze dit. Lo jomacı min her dem felsefe ku bela kas neye kuştun? Az ben kuştun parastiye. Le az baş tızanım Caribarındıra Kürdistan'a diyar tike ku beşek insan beşek tezgah partiyi bi kuştune serkeftine tıkazın. Naha av bilyara PKK de dehrakamı da ver girtiye jî tıkazın ku de vicdanı geleme da be mahkum kırın. Peşiya xrabiye geleme bigre. Tevgara milli bigre. Raya giştiya Kürtperver bigre. Ez bi dürüstiya xu vekili buyun, şeffaf buyun, demokratik buyun xu bavarım. Ez bi van hejayanan xattı parezim. Bu van hejayana az peşiya xarabiyan digrim. Dixazım daviya van xarabiyan jî bi van hejayan be. Le eger peşi negrim jî mirin li ser saran li ser çaven min. Jaliye dimva. Dama tekoşina netavi ya Kurdistan eşçav derbastıkım min zede jiyan kir. Levra gele kevreyen me en min me jiyan akal sinoran li hapisan li zaningahan di nav tekoşina pirozdan ve her de mezveti fikrim hevalno. Çünkü ez Necmettin Büyükkaya pirostur ne mi? Ez şehide dedekade kuke rızgari Kürdistan edin pirostur ne mi? Eğer em jiyan etikini tesadüfüm ez. Gelek cara dost ekhara yetiştiği tebejim. Jibo ve de bir PKK bizane. Em jimrene natırsın. Mrine menadın tırsandın em gavji paşla nabejin. PKK daha salana ku xarabiye mezint ke. Bes nav xuda be hazaran endam berpirsene kha infaz kır ve kuşt. Juanen Kurd, insanen dusoz. Jubona azadi sarxabuna Kürdistan'a başları PKK bun. Deve edi peşiye van xarabiyan bigrin. Bes edin. Deve kam gelek bekri juan rabejin. Yani ve meşruiyete nedin van. Meşruiyet avay şatuneye. Deve herkes gibi tişti bizane. Em dizanı ku PKK çand roj bere disa li devleta federe Kürdistan'a peşmerge kuşt. Var roje daviye da çand ezidiyan da işkence kirin. Li şangale haçti şabirat nav ittifak eda vekme diyar kiri. Eğer xirabiyen PKK az bibikim hazaran rupal digre. Az debejim ki bila velate mesağbe Kürdistan natava Kurd her biji. Neticede em muhakkatın en mühimtir eve ki me bela xaterin nene sere Kürdistan natava millete Kürt. Millete Kürt azadiya vi sarxabuna vi piroza jiyanama muhakkata loma tırsamış mırın kuştune tünneye neye devlet neye peke neye kasekidin. Hiç ezeke tünneye. Çıtıkine farmu bebikin. Kasni karamın hündürcü grede. Her deme mütiştekili. Damad va xatarine da mizyedetir az dari meydana katime. Mizyedetir peyvendiye xakurt kirne havalno. Yani marhundan iştime. Tamam. Va Covid bu sebep em canan mala karunu nema. Belki ev be sedem ki em jüve sinor ederken. PKK ve kezeki otorite
ایوارا و بخیر ایوارا و بخیر تماشاوانین هیجا به هیویا و یکین کو ام شوینک باش شوینک تفلهف شوینک رنگارنگ شوینک جحمر رنگان جرین فکر و رامانی و قبول کرنه به هفدور درباز بکن شوینک باش لسر اکرانا روشن تیوی جاره قدن امی بخیر هاتنا و حمیا بکن و بیجن جواره کو بهیوینا دیسا و اندنا خیر و خوشیه دابن هر تم دنا خیر و خوشیه دابن ایرو روژا یکشمه 11 ماه نیسان 2020 بهیویا و یکین ام بدلکی فکری بدلکی هف قبول کرن لبویران بنرن و باش دناوا فکر و رامانین میوان خودجی هنکی لو بازیه بکن کاب بزانه بن بچوات هی بچر رنگی فکر و رامانین کردی سیاستا کردی هلوست و گوتارا کردی دوان دبین داویده پیشتا دچه بله تماشاوانین هجا جارکدن بخیراتنا و دکن لسر اکرانا روشن تیوی گاوا مروف لناوا دیروک ملتان دا بنره و دما مروف هنکی شروفه و لیکولینان بده برهف هنان دیده که جه وان لیکولینان را بکه یعنی جی لیپرسینا بکه و دناوا چاندا ملتان دا او قاسی راست تشتین خوش و جوان و بدوره لهمبری ویا که دما کمروف وگره ناوا روپلین دیروکا میا کردا دیروکا کردستانه یا کفنو نوجن مروف راستی عجایب و مالویران کرنو سسرتین گران و زور وره دناوا وان روجن داویه ده لباکوری کردستانه لآمده کنگره کی روجنمگری جعالیه نویسکار و سیاست مدار کرد و ماموسته ابراهیم گوچلو هاتل دار قستن او کنگره کی واتدار بو جعالیه راگهاندن جهانی و دنیایی و ترکیه و کرد و کردستان جی هات راگهاندن هر و حال سر مدیایات جواکی جی رولک خو گلکی گران ستاند دوان روژن داویه ده تیده هاتا نشان کرن داخویانی کرن که ریخستنا پککه امرو فرمان کشتن و مرنا نویسکار مزن ابراهیم گوچلو دایه او جی بو جهن نرازی بون و نقبول کرنه که مزن و پروتستیه که مزن و گران لسرانسری کردستانه و گلک پارتی و ریخستن و سازین کردستانی جی هلوست و گوتارین خوشی ین نقبول کری یعنی نه اری کری درباره فرمان داینا کشتنا ماموسته ابراهیم گوچلو دان و پروتستو کرن هینو هیجش عالیه دفع او منتلیتتو او چاندا کشتنو یعنی تصفیت کرنو لیدانو زمان قد کرنو تنکرنو رواندنو وندا کرنو تهدیدو خیانت او هین سیوانا مجیه وان جامعران دگره چقاس کس چقاس مروف روشنبیر سیاست مدار زانا تیگهشتی خلکن بین دلال بونه قربانیا و چاندا زورداریه چاندا ترور لسرانسری کردستانه چقا سیاست مدار روشنبیر رکبر جبر زمان خواه جبر ترسه جبر کشتنه دیسا ام کارم بین زمان میناک جی هن ناونگران جی ناو دیروکا روشنبیری و سیاسی کردستانی ده هن امی وانجی بین زمان یعنی خطرترین چاند خطرترین تشت دناوا جواکا گلده او براکوجی او تهدید او زمان جیگرن او مال شوطاندن و بویرن وسانجی بحزاره و حزاره هنه وک دمینا که بچوک بینم لروجاوای کردستان جعالیه وان و بریوت بچند ساله که مالا شیخ حنان لحریما کرداغه حریما حفرینه با آگره کی مزن مالا وان هاتا شوطاندن و لاشه و جسد وانجی لسر شقام و جادابون لسر مالا هاتبو نویساندن مالا خیانتی هر وها بری ویجی بدهان سال جی شهید عبدالحمید زیباری لسر دسته وان دیسا هاتا کشتن یعنی اف چاند خویای چقاس اوانا آلی خوی سیاسی ده دکوین تنگ و تنگاسیه دکوین مالویرانیه بر دیوارن زوا و بلند ساکنن اوقاس ببر چاندا زور و زورداریه و زمان قد کرنه و تهدیده و کشتنه و دچن ایرو ام رو برو لگل ماموسته ابراهیم گوچلونه و میوانه مبه و برسوه مب آوائی کی وکری و آزاد جی امی به هفت رو گوتو بیش بکر از خیراتنا ماموسته دست بیکه بکم ماموسته ابراهیم تو بخیراتی گلک سپاس ایوار
باش بو و بو گودار و تماشاوان همه سپاس شوه کو و برنامه که روشن تلویزیون روشن برنامه چکر گازی کر دوار روزن ام بیجن از روز تاریخ نبیجمه هر روز تاریخ دا تزانی رونی هیه بله رونی تاریخ وقتی او کسی ده تاریخ دانه رونی خلاصته بن جبو و ام بخو رونی بر وقت کنی تمثیل دکنی ام بخو قهرمان یا جنبی فدایی رونیه بله ما مست سپاسیات دکم جاره کدوم بخیراتن روشن تیوی بهیوینا کو دنگی و ایرو بگینا قرزیکن دور جروج آوای کردستان جی که امی به هفره ناس بکن به هفره بزاربن راستیا وان بویرن وسا خطری و آلاوین کشتن و زمان قد کرن و رب و لیدان و گف و ترور کرن نویسکار کی وک و روشن بیرن می کرد یعنی جهمه پرچین کردستان جی اف چند دهان اف بتایبتی اف بویرا داوی کد در حقاته دهاتی قوماندن گلو چقاس گران لسر آسوین استراتیجیک و هبون و نبونا وی ملتی و پروژه کردستانیت آخو ولاته ما خوزی امتی که بن دست پیکا وی بویره و ناساندنا وی بویره ابراهیم گوشلو گلو چما ابراهیم گوشلو چما اف بویر چما دویده میده فرمو که کتبه اون باش بزانم که بویره که بشکی پچوک این که لکردستان به دست PKK ته قوماندنه بشکی گلک بچوکه تکارم بیجم که 45 ساله yani hin damaku PKK ne PKK bu vaktaka vak kurubeki bıçkola bıçuk ava bu jike ava bu avcı ne diyar bu tıkari bejiki jve deme virva Libakura Kurdistan'a dest pekir düşmaniyar rexistinan berpirsiyar saroken rexistine Kurdistan'a dest pekir erişivan kır hatta tıkari bejiki از تکارم ببیجن که 45 ساله باکورا کردستانه و تایبتی جی پیشتی سال 1908 جی روجاوا کردستانه پیشتی سال 1909 دیان جی باشورا کردستانه و روجاوا کردستانه تکارم بیجم که ته رژیم که نه آسایی نه آوارتا نه ya avarta bebakşinin avarta ya PKK'da jiyan edme şimdi. Bale. Yani ev jiyan akı bin zulüm zordariya bahse da hati meşandın tiştekidin bu ve roje bernamaya kecim gelek diyari bakır diyar kırkı rejima bahse hatta sale 2011 ku şerre hündür Suriye dest bekir kuştine revşenbira tüneye girtin heye zulüm heye le kuştun tüneye pişti 2011'da taybeti damaku PKK u PYD li Rojava Kurdistane rejime ra vekalet kir mal talan bun izin nadan kur rekhistin xabatexe siyasi bimeşinin kuştun çebun İro ucumu baştırtı zanın ku aji baştı şopinim Rojava Kurdistan aji bost zanım bajar distanım لهر بازار کی دوست من هنه حواله من هنه لهر بازار کی تکارم بیجم که تنابر سال 1908 نو دنیا دا لهر بازار کی به دوست حواله با مجوین شکرنه ما گفتگو کریه من نرین ایوان گرتیه استزانم که 10,000 انسان خورته ما جوانه ما سیاست مداره ما پیشنگن جواته و میره ما سروک عشیره ما روشنبیره ما هاتنه کشتن لباکوری کردستان اجی 45 ساله دو دومینه او بویرا بشک جویه جبونا وی که راست سال 1908 نهانده دماکو بفکرن که پرسا کرد پرسا کردستانه لکنفرانسه که لپاریسه لکنفرانسه که نالناتبی یا کرد لپاریسه هاتو بو روجاوا و دمه
hemû Yekîtiya Ewropaya piştgiriya wan dikir. PKK roja duyemîn ya konferansê belavok belav kir vê demê di civînê de jî gelek ji Serokatiya Kurdistanê gelek hesebû. Mesela ji wan ez li wir bûm, Birêz Kemal Burqay, tu karî bêjî ku Birêz Celal Talabanî li wir bûn, berpirsyarê Partî Demokratîk Kurdistana Îranê li wir bûn, berpirsyarê Partî Demokratîk Kurdistana Iraqê li wir bûn, gelek rewşenbîr siyasetmedar parlamenterên Türkiye li wir bûn. Tam di wê rojê de belavok bela kirin, gotin ku İbrahim Güçlü, Kemal Burqay, Birêz Celal Talabanî û gelek kesê dinê siyasetmedarên em bêjnî xizmetkarên doza Kurd û Kurdistanê xıyanetê dikine, بله bi Ewropayê re ve yekîtiyê çêkine dibê ku wana bêne kuştin. Li hemberî me kampanyaka pir mezin meşand. Pişt re jî domandin. Piştî ku ez 2021 ji bo ku pir sêvera rê vekim ez bi kurtî bibêjim, 1980 da 26 Nisanê ez vegeriyam Türkiye Kurdistanê. Piştî wê 2006 da dîsa derbarê me da biryara kuştinê da. Hatta kısmek rewşenbîr vê demê mecbur bûn ku yek ji wan Mehmed Uzun bû velê terk bike biçe Swêdê. Lê min dîsa wê demê li meydaneka Diyarbekirê jêra dibêjin kolanan hunerê. Li wê kolanê civînekî çapemenî çekir. Ev civînê çapemenî da wê demê tu karî bêjî ki Televizyonê Kurdistanê tu nebûn lê Türkiye bi tevahî li wir bûn. Almanya'yı, Japon'a lurbun, gelek televizyonê dinê biyanî lurbun, Fransızî lurbun. Li wir mi gelek vekirî got ku baya li hemberî Kurdistanê xeteriyeka mezin e. Tikarin hûn mi bikujin? Lê her ku tehdîtekê hûn bikujin, her kesek ji welê derkeve biçe, vira xalî bibe. Zaten devletê kolonyalîst û vekelet ajotên wan PKK jî vî tiştî dixwazine. Me terk nekir. 2006 da. Wê demê gotibûn ku em ê veke tüpên mezin ên oksijenê teqandine yani vek füzeye em ê İbrahim Güçlü girê bidin, bibin pira daha derî li wir biteqînin. Wê demê mi dîsa li hemberî wan kampanya vekir. Rastî jî wê kampanyê raya giştî bu sedem ku PKK nikaribe ev biryara infaz bike. Niha jî ev biryara vek mi di veke çapemenî de diyar kir. Rojeke emniya giştî ya Ankara'ya nivîseke jî Diyarbekirê re dinivîsîne. Dibêje ku divê ku İbrahim Güçlü ra danistandı mikir rewşekê xeter heye. Gaziyê mikirin. Billez û bez. Wexta gaz çûm, wexta me civîn çêkir ji civînê da nivîsa wekê ji min re diyar kirin. Gotin ku ji Ankara ew nivîsa hatiye. Nivîs dibêje ku me tespît kiriye. İfada kesan, belgeyan. PKK derbarê te da biryara kuştinê dane. Ev kesê bê kuştin diyar e. Ji kujan wanakiye, navê wan çi ye? Ek bişop çopîne diyar e. Ji bona vêkê em ji te tika rica dikin ku divê ku tu yani muhafaza bikîn. yani Hikûmetê jî. Belê keremke. بله مامۆستا بەری ئەم دەرکەبن ناوە بەلگەه و ئەو دەکومنتێن لە بەردەستێوە ئەم دخوازن بێژن مامۆستا بەلبەلێ ji aliyê te de yani ev cara siyemîne ku tehdîd û fermanê kuştina te bi derdikeve lê xuyarê vê carê ceddî ye te jî bi ceddî girtiye yani te jî hinekî îsrar û tu hinekî li ser sekiniye bi awayekî ceddî te jî wergirtiye xuyarê tehdîd ev kuştin ev fermanê kuştinê xuyarê vê carê hinekî asta bilind ye. Belet astaki bilind ye û ciddî ye. Levra biryara me qasî biryara derbarê me de hatiye girtin piştî ew kampanya çarsid rojnamevan hukukzana rewşenbîr hunermend karmendên
Kurdistan'e her çarparça Kurdistan'e pişti ve untuzanla ki megotu bu kötü ku PKK tıkaze devleta federaya Kurdistan'e xarab ke بله ve ku PKK yek billazu bas debj çek berde teslimi destelatari u serveriya Kurdistan'e bibe hukuka Kurdistan'e nasıl bike meşruiyeta devleta federaya nasıl bike eğer PKK ve kabul neke demek ki PKK be Libakura Kurdistan'e fermo mebdevlata tıpa şer bikin. Tamam fermo. يعني ما مستا او نرين او هيزا فكري والرامياري وسياسي كو انا جناب تجي واني زمان جي تشارلز نيفيسكار وروشنبير وسياسه مدار وبازرگان وروناس وناصراوي كردستان كون بدنگي وان ونامه اخو يعني رادستي باشوري كردستان كري وداخواجي PKK كر كو فانكر ياران بجوان كرياران بدور كبه وجا اخا كردستان جي بدور كبه بكان بزان به دانوستاندنه ك راست لگل باشوری کردستان بکه گلو پککش عالیه خود دیده بکو او ناف دسته وده پروژه یک نتویج بوی کردان یعنی پروژه وجی ترسیبه ممکنه ورده جی تشتکه به بله پروژه ما ترسیال بو که ما بس نامه پیشکش نکر ما وکری لور به سروکاتیا مجلس کردستان را به سروکاتیا کردستان برز نیچیروان بارزانی و حوالن ویرا o tıkarib bejik meclis hükümeta Kurdistan era danışlandın kır ev deklarasyona me peşkeş van kır bi defkîjî me gelek vekilî ev mesela diyar kır civînê çapemenî televizyona me çekir bi hemû rêxistinên Kurdistan era bili istisna Yekîtin İçtimai Kurdistan Parti Demokratik Kurdistan Parti Komünist Parti İslami Yekirti tıkaribi Golan u tavayı rêxistin ara me danışlandın kır mecwan ra bal kişan kır gelo qasîk em televizyona PKK tamaşa dikin tecrüba min û tamaşa kirina televizyonu nivîsê PKK ji duhu heta euro ji daxuyaniya Abdullah Öcalan heta euro çünkü Abdullah Öcalan pişti hatiye girtin gelek vekili diyar kiriyor ki li başura Kurdistan'e İsrail'a düyemin avatı be gotiye devleta düyemin ya İsrail avatı be jibona ve eketi be ki devleta Türk peşiya vi tişti bigre levra vi karici Mesut Barzani itke peşengi jera Sarok Mesut Barzani itke Parti Demokratik Kurdistan dike o pişkiriya Yekiti Avrupa'ya Amerika dike. Pişkiriya van elbirci Kemal Burkaya İbrahim Güçlü'ye o kase vekvine. Debece ki eğer un ne karın peşiye van bigirin. Debe ki un jimara Ali Kali bikin hem biçinil hem beri van şer bikin. Ev tavayı va dafiyan ya buxu jesere hatta iro ku diyara ku eme wana hal kısa bikini PKK neku bes düşmene İbrahim Güçlü'ye PKK düşmene tavayı Kurda'ya yani mamız am dikarin bejin ku ew hilgir ew projeya ew hilgirtî ve radestî başûrî Kurdistanê kirî di derheqa we de rast tenê wek şexs win hatine tehdît kirin lêxuyaya ewanan li dijî projeya we ya fikrî û siyasî ye yani hin dijî proje mene levra proje me di nav gelda di nav rewşenbîra da di nav siyasetmedara da gelek pişkirî kazanç kir li başûrê Kurdistanê jî gelek pişkirî ji me rehat gotin ku va proje ve rast e heta milor rasta rast got ku dibe ku hükümeta Kurdistanê ji bo rûmeta xwe ya gunde ve PKK dagir kiriye nahêle ku gundî li wir çandiniye bikin zarok evet dibine liçiye didine kuştun infaz dikine gelo baya hemen demda mesela serveri destelatlarıya Kurdistan'e kadara Kurdistan'e pirgiringe vaj bo me mesela ka namus rumeteye
Fatiştana gelek vekiliyor. Bavar bir kere televizyona da tiştekaç der tıbemeci lürcü minav tiştana gotu. Jibo ve mügotiye ku PKK gelek hatere. PKK İro Parti Demokratik Kurdistan jibo ka arman cüzmün de le asıl hamu parti rekısın düşman evine. Yani döj bu mancelal gotiye ki haine. Jibo Said gotiye haine. Jibo Mela Mustafa Barzani gotiye haine. Jibo İhsan Nuri Paşa gotiye. Jibo Kadı Muhammed Hamura düşmüntik. Bale. Gülvara düşmüntik kirbe. Hamu partiye Rojava Kurdistan'a ra düşmüntik etke. Rekistine Parti Demokratik Kurdistan'a inane komel eratke. Jibona ve ke hatari gelek mezine. Devekun çara bibin. Hatta hatari mezine ku. Eğer umdi kari nekin, umdi proje pek naynin. Ve demeci bu Türkiye mafevani meşruiyet eder tkebe. Baş. Çünkü Türkiye باش ما مستعمله قلت بالنامه اوجلان تاني زمان تق او نامه كورادستي دوله تركيا كريه او نامه بويه بنجها بروجي اوان اكو دبيجه لباكوري عراقي يعني كردستان عراقي لويدري وبب اسرائيل دو يمين هر وها قالك جارانجي قوتني نوان درباز بو لسر زماني ويجي قوتبو پیدا کرنا كردستان الباكوري عراقي او بويه خنجر بويه كيرك والبشتا عربابي يعني الالي عرباجي باش قبع يعني اللي كلين يانجي خندك بتشوك للسيرفي نامر درباز بل قالوا اف خطابه كده كي اف فلسفه كو اوجلان ده حبسا خدا اف نامه دربازي دولتي دكه دربازي دولتا كور دكه دربازي دولتا تركيا دكه اف ده هندر نامه خدا دخوازه بچه انجام اگیده yani ye kave böyle peşkeşki endama devleta kürtükele Abdullah Öcalan kumro ve devleta küre. Aha. Yani Abdullah Öcalan bu khud mirove devleta kürya devleta kemaliste. Bi salana az wî tiştî dibêjime. PKK proje kel hemberî tevgera netewî ya Kurdistanê, Bakurê Kurdistanê, rêxistin ne Kurdistanê, civata Kurdistanê dema ku devleta Türkiye, devleta kolonyalist ya kemalist dit ku tevgereka akılana rasyonal dimeşe. Bi civate va tekiliye kavi xurteye. Çi rızgari ala rızgari, çi riya azadi, çi dedekade ki peşenk ku kava tekoşin. Ve deme devlet geçte kanat eki. Ev damakam hapse da bunu va stratejiya tespit bu. Hapse da damakı civanen Kurdistan'e, Ravşenbire Kurdistan'e elberku dankı. Hapishane da un mebuk kızıncı. Tevgara Kurdun peşiye nitvarın bigirin. Jibona veke devleta Türk geçte ve kanate kur. Düsü hatta sü haçta katliam çekirin. Gotur mekusut Kurdistan gor kiriye. Kimen tolsar rexistiye. Ledisa tevgara Kurdu piyenjon nahanda şesti da haftayı da pişti veke haftayı maafti hapse disa peşti kabe. Loma devleta kemalist ya kür geçte ve kanate kur. Tabii ki stratejika operasyonel ava bikin. Em nikani bu operasyona devlete peşiya kurda bikin. Tabii ki de nav kurda da bir nave kurdi rexistine ke proje ke ava bikin. Operasyona ke. Jibo ve PKK despeke de hatta İroji Paşa bu proje Suriye kamış Şam'e. Paşa bu proje Saddam ya Bağdat'a paşacı bu ya İran'e ya veke Tarhan'e Tahran'e. Jibona veke ava dama tarh tıkır ne tüşteki nubu. Seri da bir Jibona ve hatı bu organize kirin. Levra Abdullah Öcalan damaku PKK ve kurup derkata hole tevgara Kurdistan'e her dereke Kurdistan dagırtı bu. Civate va pevendiye kavi khurta bu. Abdullah Öcalan khud nav tevgara Bakuriye Kurdistan'e da ne bu? Yani nav tevgara piyenjon hada tüneye. Nav tevgara şeysi da tüneye.
Tınav tevgara Parti Demokratik Kurdistan'a Türkiye'de tüne tınav tevgara civanen ambeni horten ocağın şoraşkar demokrat en rojolat tüneye dede koya da tünene Abdullah Öcalan ve deme bxat tüneye Abdullah Öcalan ve deme na havale bir diyar tıkına ku ve deme istihbarat era kardı ki mesela az bu khud sala hazar nasud haftaya çarada damak hapse derketin min Abdullah Öcalan cara yekebin Vaşanxana mehbul nave ve komal bu tu komale da Vaşanxana komale yani tavgara rızgari untizanaki Vaşanxana kavanjya bu komal bu cara yekemin bu Kurdi bu Türkiye Purtiken Greday Pırsa Kurdistan'a çaptıkırın ve deme Rızgari Kurdi Türkiye dertket destani bir sarevan ji yek jwana ji az bum yek İsmail Beşikçi bu yek Mehmet Uzun bu Mümtaz Kotan bu Ruşen Aslan bu gelek haval birader edin bun jibona veke mesela damak mı naskır Abdullah Öcalan ve demedi nav komale kabu komale zaningah horten zaningah bale ve deme ceratı gotun ayet Tına burada kabattıkır. Mesela mıragot ki un tavgara şoraşkar ya Türkiye parça tıkını. Mügot ki Abdullah vallahi ve mesele da ama zudaya ba mesela münakaşa kiriye medyar kiriye ki her millet prekhistine khatkarın şoraşı rızgariya khu devleta khu ava bakın. Her millet rexistinin xud karın daslatlar bin serveriya xabı meşinin devlet velat xud devlet xab revabın. بله ماموستا دبردا هما پرسک دناو پرساندا ماموستا دما تو ویبا وند آخوین لودر چاپخانه از پرسک در وی پرسین ما ون به کردی آخویان به ترکی خوازم به ناس بکن. Bir daha Abdullah Öcalan Türk Kurdi nizane. Ve deme Kurdi ne nizane? Abdullah Öcalan ve daviye Kurdiye televizyona da meditiye. Vaktaki medya TV avabuye. Kendi bale. Abdullah Öcalan Purtukak, Makalakak bu Kurdi nifsandi haye. Aslında Abdullah Öcalan han nan nifsineci. Niviskar jineye. A Purtukak hamu hatına çapkırın vekli yekitiya Sovyete çavaku kasen Bolşevik niviskaren Bolşevik nivisandiye nave Stalin le nivisandına gelek insan acı nivisandiye nave Abdullah Öcalan le kirine jibo ve Abdullah Öcalan bu niviskariye nizana alaka bir niviskariye tüneye Kurdi iş tüneye jibona ve ki hatta Euroca havun ne de ki Kurdi tişteki benefsine jibo ve akıftın ama rasti ve deme tabayil bakura Kurdistan'a zaten Kurdi akıftın probleme ki mezun bu damakım me Kurdi Türkiye rızgari o riya azadil ve Kurdi Türkiye derken abu khud sarı şora çekmiş levra hem Ali Türkiye'de şora çekbul hemberi devlete hem Aliye Civaki milli da دست آقا ما مست ام فکر سر بویرین داویه ده کنفرانس خود و گوتبو کو دوی بویرا تروری ده یا کو لهمبری و هاتبو قوماندن لداویه هنک داتا و آگاهی و بلگه انگران کتنه دستین و وکتجی ده دست بکی ده و آنی زمان گلو او چه بلگهن فیلمن یان صورتن یان دنگن تو دکار جکره باخل سر وانجی ام هنکی ناس بکر فرمو نویسن İmzaya şöyle ya emniyeta mezveke gişti ya Ankara'ya tığırdat ve denirsinne le vakta jmıra gotun mgot ki dakika ke onu teveko ve belge bidinme wan gotunan ve belge nikarin bidin ve boku vayaj bu aliye emni da mümkün ne le mgot ve demet teveko jibo tızdan az bu hoju parezerim bale gelek aracı jibo hortan mecbur tibim tızani karemin ne hukuk ve avukatiye parezeriye ama da hort dene gırtın daira terör eda le persina wan çetebe acı tibim tıçım başlar tibim beşeki wana
Avna mijin nas dikine. Zaten vekil yaz vatıştana banracı münakaşa dikme. Mıgot ki dakika ki. Tabii ki enve mesele avakidin yani ev mesele konkret diyar ne ama tabii ki şu Rabbini bisinin bebecin ki hatta min ceragot yek me İbrahim Güçlü'yle Danistan'dın kır me agadari davi av agadari abuku de desteme da bir yaraka PKK'ye ev kasek büyüdük güzel ek bir şopine diyare em duvini tişopini o jibo ve jimin vek bikin me baya formüle kır vana jimin persiya gotun ki gelo hatta naha yani var rojana بله efek tehdite ka kuştune jibo tahat anna mugotna mugo mümküne ki jibo ki bir yaravan şellu nebe tıkata raya geçti nekşine tıkata min nekşine belki zımrat işteklerini sandım. Le herdem medya cevakıyla havalben devam tebecine ki PKK tebe ki Abdullah İbrahim Güçlü bükücü. Tebe çaval tıkara bici. Çavalciye ki Diyarbakır'a ki ve PKK desalatlara ne yakıştın. Çaval tıkara derkeve televizyona da nerine habekri bebece. Yajil hemberime çaval tıkara pres konferansa bile. Mugod vatıştana hana ama mıra diğer vek nekin. Tişti ve ana ve tiştana wana imza kır, mij imza kır. Ha, jibo çe az bavarım yani min rastakine dit. Tişte kaya vanu. İrolu Türkiye. Ne jibo parastına İbrahim Güçlü. Jibo hükümeta İro tevgereki teröristi bu avaya suikasti ki İbrahim Bey kuştun krize kamezine. Hükümet emniyet avana devlet nakaza İro İbrahim Güçlü yacı kese gidin. Ne bu İbrahim Güçlü tane? Mesela nakaza Kemal Burkaycı Bey kuştu. Çünkü mesela Kemal Burkaycı untuzanla her deme gaf tehdit buna. Yacı han mir olucu nakazın bu kuzun. Tebejden ame bu kuzun. Devlet nakazı. بله ما مستباش از خازم دبرده يعني قالوا اف بيارا كشتني وي PKK بجيبينه يعني وي نكه جبالكو الدولة كور من رازية دما ام بيجن وسا مرنا سياسي مرنا سياسة مداركي نفيسكاركي لتركيا ورا كرن اف يعني بريار ورا چسپاندن و مرن ورا كرن ديمك دولة تركيا او لهي دولة تركيا دكابه پرسي جبر بيكي بگی دولتا کور جه PKK داخواست بکه کوب تجاری به بویرن و سارانه به اوجی هایه. Hayır, devleta Kürt tıkaze mi avtıştabı be? Çünkü devleta Kürt tıkaze eğer avtıştabı be, Euro hükümete hayit tek tiçe. Az hükümet eti bejme, devleta Kürt'una bejme, tişte gidine. Zani var rojana münakaşa kaye. Sadu çar amirale takavit giri. Belavo ki belakirin hükümet de bejek ol hemberi mevaya kutateye ya jizbo kutate havuzdaneke. Yani hükümet devleta Kürt İro balkeş devleta Kürt İro aliye CHP temsil ke devleta Kürt. CHP'ci Partiye Atatürk Partiye Kılıçdaroğlu'cu İro havale PKK'ye havale HDP'ye. Ne yapacağız havale PKK'ye ama havale HDP'ye. HDP ra khudi dert kebe. Çünkü bir raye HDP Şaradarya İstanbul'e, Ankara, Mersin'e, Adana kazanç kırın. Gelek Şaradariye mezun bir denye kurde ku den dana HDP kazanç kırın. Jibona veke o mesele geldi benim devleta Kürt kaza. Devleta Kürt kaza ku hadise mezun çebin. İşte vek disa khandak bin hazara insan bana kuştun. Le hükümet jibona ku İro tıkaze ku arami bibe. Jibo ve nakate. Va emniyet İro gredal hükümete. Jibo ve mide civina çapameni de belki pır zede veknek ama gelek civina da mı diyar ki. Jibo ve jmira
Size ki berçabıka haspa mezekirin heye. بله Dibêjine ki gelo devlet madem ki PKK rêxistina devletê ye. Devlet çima pêşiya kuştina te bigire? Çima PKK ji dervayî devletê kuştina te bigire? Belê dervayî devletê tikara bigire ji bo ku hikûmet tişteke devleta Kürt tişteke. بله İsa بله tiştekî di neye? İro Abdullah Öcalan hükümet ra tevdigere ama Kandil bir İran ra tevdigere. PYD Amerika ra tevdigere. Berev Suriye ra Rusya ra tevdigere. Yani PKK tişteki useku. بله 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 مولتی آوای کی مولتی بکارته باشه ما مست دما دان استادن لگل جناب تبو و آگاهین بلند و بریارن وسا بلند رادسی تبون کو پکک بریارا کشتنا و دایه گلو دوردا امبیشن دولتا ترکیه تپرسی کو بچرنگی اف انفورماسیون اف آگاهی اف بلگه بدس خستبون دکی جانواری دا گلو هن بشن وان لگل پکک هنه یان دناو PKK ده هنک گریدای دولتا ترکیه هنه یان هن کس گرتبون یان چاوا بویر اف بویرجی چاوا بو حیا اف آگاهی گیابون آلیه و Eko agadari hatı dayımın hen katına girtin an belgen hatına girtin. Duanda tespit kirine. Yani KSK, PKK untuzana var roje daviyelir başına Kurdistan'e mesela çımatı benim emniyeta gişti ya veke devlete ya Ankara jibok operasyon Diyarbakır'a ne buye? Agahdari emniyeta Diyarbakır'a ne dayanır? Emniyeta Diyarbakır'a ve mesele da buye vasıta Ankara agadari dayanır. Jibo ve Diyarbakır operasyon harama meçe ne buye? Li dervay harama meçe buye. Belki Rojava Kurdistan'e be belki başura Kurdistan'e be. Acib xad ve kanatı da makur. Jibok ev bir yara Diyarbakır pişti ku emçuni başura Kurdistan'e mev kampanya meşan ev bir yara hatiye girtin ev bir yara başura Kurdistan'a hatiye girtin hatiye deste devlete agatar tıkine az agatar kırım yani baya mesela kiye kujan berşenna ama devlete agadar yavan laf PKK'da heye beli heye fakat her tişteki nikare be az veci be yani devlet Kürt be hükümet agadar yavanla be yani jvar nabece buna be demek ki PKK başnas bitin PKK gelek cara mesela te gotun ki tıkazın ve zalal bakın ya gelo madem rexistina PKK'ye ya devlete çimal hem beri devlete şart ki ha başa avcı rastı Vakt jiboku pişti küçü Suriye şerre Hazar Nasud Haçtiye çara ve fermana Suriye hatlayın. Bak Hazar Nasud Haçtiye çar çiye em çimal dışı şerre çektari PKK derkatin yekji ve deme untuzanla pişti kutata darbaya danzde ilone Hazar Nasud Haçtiye'yi berba sivilizasyonu düşü. Bale. Untuzanla ku Turgut Özal bu Sarokya hükümeti, Sarok vezir ve hatta Turgut Özal ve Kurdaki ki Turgut diyamın Kurda rastaj Malatya'ya Turgut ki pırsa Kurda'ya demek ki va pırsa mına demek ki çareser bebe Pişler Kenan Evren ve devleta Kurd bundesler yani danzda milyon Kurdane eğer danzda milyon Kurd hebben mafya vanaya emtikandı ve meselede federasyona münakaşa tam da ve demeda şerre çaktari bir yara devleta Kür ya Türkiye ve Suriye'te girdi. Devleta Kür ya Türkiye'de zanıyor vekçiye ve bazı Kemalistin karakter avan evet tamam Türkiye guhartın çebuye tabii ki diktatoriya kalmak bağısenlik arabiki fakat hamu kutatek çebuni ve pişkiriya van çebuye
بیستی هفته گلانه 1960 دا 12 آذر 1971 دا 12 یولون 1908 دا پشتا darba 28 Şubat'e 15 terme و muhtıra vana hamu be peşkili به هولداینا CHP çebuyor. Ama Türkiye edin ravşeki usahaya kıl. Sisteme ki yani otoriter heye le tüve sisteme da ancak bahal bir jartın etikari beysel kapın. Herkesin ne kara, her partiye ne kara diktatoriya kaha ababı. Yani mamusta pivane ke Türkiye'ne heye sisteme ke taybet de navbera ev hükümdariya anha o devleta kur o PKK o rexisine gridai devleti baavay khoyi kuru dirij. Başa mamusta liguri agahiye liberdeste ve galu windibijin liguri khundina veya hundri ahişmendi abelend galu windibijin ev biryara kuştina ve dikijan asta PKK da hatı ببرن ده اصلا مرکزیت بلند به یعنی دولت ترکیه جوار نگود گلو چه پل به چه کسبن چه گروپ ناوا وانده تدیش برکو اوجی هن گروپ دولت آنه گروپک وقت جی آنی زمان کو گریدای تهرانه گروپ آدی گریدای بشار اسد و گروپک گریدای ترکیه یعنی ده ناو خوده گلو ده کیجان پلی ده لسر ناوه که لگوری تخمینات ده تدبیجه کی بن yani Yani derbare mi da, derbare kasevek mi da, vekmin, unduzanla kutu seviya nizmdan karın bir yere bigre. Yani bir yara beni komiteka harami nine, komiteka mahalli nabe, jibona ve bir yara ka bilinde ya merkeziye. Jiboku gelek cala havuz dayına nikane İbrahim Güçlü bikucu. Yani nikane Kemal Burkay bikucu. Jibona çi, Jiboku evci nehe sanaj bovan kustuna İbrahim Güçlü, İhsan Evek, Kemal Burkay, Embejini, yaji Duhu, Ömer Çetin, yaji beni Necmettin Büyükay vesaire gele kasede. Nehe sanaj. Jibona ve ev edin dibe ya. Demek ki jibovan ker hatiye hasti sekiniye. Unusa dibecin ne? Ker hasti sekiniye. Ve deme eğer kel hasti bistekine bir yar ya kandil etme. Jibok jibaşura Kurdistan ecihatiye girtin bir yara kandile. Levra ez buku serokatiya van yek nastıkım. Cemil Bayık nastıkım. Murat Karayılan nastıkım. Efendim evkaset van din nastıkım. Le Suriye Hevramani Demdem beştari civina buni evna min nastıkır. Hatta mesela gelek bir yere ki beni haştiyen lahadla pişti ve hata girtin peşya ve muhalefetan nav PKK girt. Çünkü PKK muhalefetan nav PKK da yani Kurdana gotun ki başa dakika ki un insana tukucu ne? Tamam gerek bir rahati tıkali semir bükücü. Semir havale ve bu tütübe hıyanet kuşt. Ta Mehmet Şener kuşt. Ta Resul Altınok kuşt. Ta falan kuşt filan kuşt. Ta daha kuşt. Le İbrahim Güçlü. Tüçavat kalici İbrahim Güçlü Rabbiye hıyanet. Hıyanet akılmak kritüneye. Pence sali zedetire ki jiyana kadar pence 6 salı ve tavgarada ya insana ki Muhammed Muhammedi para ki kazancına ki. Bale. Mamusta pişti pres konferansa ve deragandına dünyayı da Türkiye'de Kürdistan'da da liser medyaya civaki bela bu deng da ve renk da o rısvakirina ve meseleji yani avay ki bilind hata parvekirin gelu tünav berid navbera te uwanda belki yani camera lkholi vegara ki bekin ya navberi dostu havati kev navbera ve de bejin mamusta İbrahim kahine ki gava ki paşta bide yani teb ciddi teb ısrar bile meseleyi girtiye. Avaya tütekil darij aliye vada nebun geluj aliye pla blend aliye dostin wan döndürü Türkiye'de aliye HDP'de buan legal tabun nebun? Na. Yani ne gücübogu denye habibirre. Men derbare da bilyar girtiye ama tabi kuzun denye habibirre. Ne jbove ne jigalo me bilyar ne girtiye yani bu sabıcı
bêjin me nekiriye yan em naxwazin yan me nekiriye em Ya jî me biryar girt em biryara xwe paşva digirinî ji bona wê ke tu agadariyek nêrînek ragihandik ji min re nehatiye. Hatta bak tiştekî pir ciddî bibêjim. Reaksiyonê wisa mezin çêbûn kir. Ew kesek grûbên derketin jê re gotin ku em evîndarên Kurdistanê diye grûbek derket ve grûbê got ku heta niha ve însanê me bijarte ve kuşt. Li Bakur kuşt, Rojava kuşt, li Başûr dikujin, li Rojalatê ku dikujin. Eger û İbrahim güçlü bikujin em mümküne ne geyni Kandilê, ne gejini Kandilê. Lê em tizanin HDP'yi PKK'ye HDP, berpirsiyarê HDP jî PKK'ye ev ji bo me armanca. بله مامۆستا وەک شەخص یان jî aliyê wan we texmîn dikir ku ev piştgirtina hanî xort û mezin û bilind bi aliyê we piştgiriya we were kirin li seranserî Kurdistanê. Fermo. Agadarî min rahatine min gotine sakın ve vay şana nekin. Problem ne me kuştinde ye. Levra untizana ku prens konferans eder mi diyar kiriye mi gotiye ka em resistine xurt bûnî PKK derbarê me da bilyara kuştine de da me bes xut paras. Ya jî mi tiştekî din gotu bu farz mala kesek mi bikuje ez nihal sîteke rûtin me ev jî li cem min ez bizanim ku li bînaya me cîranê min heye agadariya me bibe. Mi got ez ê çi bikim? Nikarim bidim devletê jî. Nikarim bikujim jî. Bes ez vê demê tikarim belkî însanek wek we Yusupiyara bêjin here me bê aqliyê neke. Me ji hûr derkeve here me ehmaqiyê neke. Ji bo ve gelek vekirî bibêjim. Gelek însan hatine vê merhele dibêjine ku eger İbrahim güçlü dê kuştin em wana terör dikin. Bak bibêjim ji here. Min gotiye ku nikarim bikin. İbrahim idala İbrahim nerine İbrahim em nene hevalno. Emi raya geçti, vicdana raya geçti. Vicdana milli, vicdana halkı xu, be graniyat siyaseti, be rastı dürüstüya xu, demokratik buyun şeffaf buyun aklame peşe vatıştana bilir. باشه مامۆستا دەبەر دەپرسێک تەفگەرە باکووری کوردستانی تایبەتمەندیەکە خۆیان جدا هەیە بە تایبەت جادا سیاسی کۆلانە سیاسی لە باکووری کوردستانی تەفگەراوەیە ڕەوشەنبیری و پارتیانە چاوەل بێ بۆیەرێ نەڕی yani hin partî li gel te bûn piştgiriya te kirin weke parçeyên dînî Kurdistanê yan hinek nakokî te jî wek şexs te di nava civakê de te peyda kirin. Kako naz vekirî bêjim tabii ki vakta ki civîna çapemenî mi çêkir Partiya Maf Azadiya lûr bû. Partiya Azadiya Kurdistanê lûr bû. Parti Sosyalîstî Kurdistanê lûr bû. Dikarim bêjim tevger lûr bû. Fakat rêxistinê din zaten beşekî hevalbendê HDP'ne herçi qal serê wan berpirsiyarê wana wek Sertaç Gucak wana em dost hevê kem jî heta îro deng ji wan jî nehatiye. Sertaç Gucak tizanî kurê Fayiq Gucak'a. Sala jî me hevra xebat kiriye. Ti Partiya Maf Azadiyan da. Yek evet fakat ti rêxistina da min karardarik nedît. Çünkü min lûr diyar kir mesela İbrahim Güçlü nîne. Va mesela Kurdistanê. Va mesela piştî ku jindar axra tehdit kirin min nivisan. Hevalno. Hevalekî me hatiye kuştin. Fakat bi dahan hevale kûkê hatiye kuştin. Hevale DDK'de hatiye kuştin. Hevale Parti Sosyalist hatine kuştin. Bi dahan havale tekoşine kavaya hatine kuştun, gruba 5 parçacı hatiye kuştun. Naha, var rêxistina serokê wan kadroya wan jiyanê didomîne. Piraniya wan jî min re xebat kiriye. Ez dostê wanim, ev dostê min in. Me bi hev re xebat kiriye. Yani rêxistinê cuda bûn jî me bi hev re xebat kiriye. Heta qismekî wanî mezin min yek ji wan perwerde kiriye ezim. Fakat min dihê nivisan.
beşek hariç deng juan nehat. باشه دنگ هدپیان چه موسا کرن یعنی هدپی هنکی ام دبینن سیاستک نرم ددن مشاندن گلو اف بوید یعنی ده هفتیه لدردورا ده هفتیان اف بویر هاتی قوماندن و لسراسری کردستان پیشگیریات هاتی کرن تانی ام دبینن هلوستا هدپیان قلسد وی واریده جبو چه گلو هدپی لهمبری دولت نرمن لهمبر ته او الهمبری کردا حتی نها هر کسی جویت پرسه مثلا هر کسی پرسه که PKK biryar gırt başa HDP elbastawan çiye helvestel dici kuştuneye ne usal tebejam dici ne hukukiyeni va mesele ki ne hukuki neye vaya mafe jiyane e huzayi jholet derrakırın mutlak derrakırın yani neye ve am demokratın demokratik buyun vaya demokratik buyun evet kasek dici dervayit de hakkevi hukukevi tene parçakandın tüyü bir parezi yaji fikre van tene parçakandın tüyü bir parezi hatta na hak veke HDP tü diyar nekriye rekistinen greday vanji nekirne mesela iro baro az bu khoy endam evrim berya ve herçi qaz 40 salı 5 sal ama jibok endamatiya min vaqta qadaxa buyma derketiye baro gişti ya Türkiye mira berata 40 saliye şandiye pirozbayiya 40 sali şandiye az khoy endame baroya Diyarbakır'a peki baroya Diyarbakır'a dengje naye rekistine van hana je deng naye jibona ve ki mesele tişte gülsek mezeke televizyona Bakuriye Kürdistan'ı hani beryavet ve ki ev televizyondan bir rapor ve çekin bername çekin mesela arke euro çekir un ve çekir gelek televizyona Bakuriye Kürdistan'ı hani rekistine ona tamam tıkarın ucu İbrahim Güçlü aciz ben. Çünkü İbrahim Güçlü ve rahmet ki tamam aslında rahnemiş bu başıya vanı. Gez her de bu be pişkiriya van başları çalakiye van bu me. Tamam hatta naha ve televizyon evvel Sar İbrahim Güçlü ambargo daniye. yani mamuste am dikarın divi warî jî xwendinekê jê rabikin ne tenê dwarê siyasî û ewlehî û emnî û eskerî de jî her wiha di warê ragihandinê de jî ew kanal û televîzyon û ragihandinê girîdayê HDPyan û girîdayê PKK li Bakurê Kurdistanê wan jî embargoyeke wisa daye ser we ev jî tê xuyakirin dêmekê yani hermonîzekirina di bin masê re hinek heye di vê warî de yani harmonize ne yazdı zanım ama le tiştekaya ku PKK çünkü mesele başına Kürdistan edacı mev havala gelek insanlar ve kıstanlar hevdu vekir avna hindu ve kanate danaku tebejine ku PKK dedi ku bu başına Kürdistan era rune parva bika tişteki az tebejine ku na Rekhistina PKK, rekhistina ki Kurdistan'ın nine, rekhistina ki biyaniye, li başura Kurdistan'ı dagırkare, nikara beştari desilattariye bebe. Bes ne gotun ki efendim şer nekin. Hayır. On runun konsensüse bikin. Beli, şer nekin fakat konsensus ne ku statüya PKK ya ne yasayı li başura Kurdistan'a beparasın. Konsensus yani Danistan'ın güftügo PKK çava Jiravşan ne yasayı derkede çava devşitcek berdi çava çiye gıdadır kri terklikiye çava eğer bibejek une biçine Bakura Kurdistan'ı Amcvar Ali Karbani nezeke min tecika çapameni başura Kurdistan'ı ben meclise çıgo mugov salana hazarana ve Kurde Bakura Kurdistan'ı kuşt Kekemin emrazini verin livrdisa mebikujun fakat zarare nedin başvura Kurdistan'ı nedin devleta federaya Kurdistan'ı em tücara nakazın ki hükümet sive bikuje
Çünkü em naxazin ki Araba bikujini, em naxazin Türka bikujini, em naxazin Farisa bikujini. Em çava bejini xorte Kurd kujini bu sarxabuna Kurdistan'a hatına kapandın çune bunu havale PKK vana ben kuştun hükümet van bikujin. Em de bejin ki irada hatter fikir ora. Nabatıştana elbette ki münakaşana tamam ama mesele mirine eğer minver hoca disa civina çapamani da bu ya ciye kidim bu barnama kadında bu habare ku per ekstrem dijiminin jimin haznakın düşmaniyet yamedikin eğer mesela yek jwana Şükrü Gülmüş'e habare PKK bu PKK katiya bu el talabetiye da damaklı Kırşehir'e belki Handavane mamostaytiye bu azizdanım. Neyse çirok dreje ama mugot Şükrü Gülmüş derbare vida bilyara mırine be dayın beri Öldüz bir sakine. Tamam. باشه ماموستا بله د پرس کنفرانس ودا و بجسارت و آنی زمان وگو د وی داخویانیه ده ام دخوازن يعني دری لبر رو رشیه و خرابیه ام بگرن و هر وها بجسارت شی تا آنی زمان تگوت ام از ناترسم جوا از پکک ناترسم د دمک کو پکک ایرو خودی هز خودی زرخ خودی قوت و دولتان تهدید دک يعني وك شخصكي وك من وقت وكسكي دي اف ويركي واف نترساهان لهم برفان قالوا بشجرياتش كنت جوياكي فرم يعني يك كاكو Kurtperver fedaiye milletin Xabatkare doza Kurdistan yani am fedaiye veni fedai ne illa bıçake netice megotiye ku juboku Kurdistan serbxube be devlet mafya milli kazanç devlete kolonyalizma lvalateme dagirkariya lvalateme derken mehadaya peş devlet ne nakıca tıkara mebukre yani amjvera razı tişteki mekrin ne tişteki xuzayiye mi tişteki ne asayi ne kiri mi tişteki xuzayi kiri mugotiye ku amjmirne natırseni insan zaten insan jimrine natırsa neticede insan tızana ku netice dimira ama her dakika jimrine natırsa yeka edüdya az bir halka bavarım az tızanım ku İbrahim Güçlü hezeki mezine gelek rahat ne ku İbrahim Güçlü bu kuşum itaat kime naji ilan tıkıme jubovet bejime ku tibe ku kurtpervere kurdek insanak hesani neye kuştun Seyemin midisa cibina çapameni da diyar kır. Şeyh Said Efendi 86 salakı şehit kati. Devlete kolonyaliziyeti tırsene. Heza viçektar heye. Le püştü devlet heye. Yani tabii ki haşa az kanakım diye Şeyh Said Efendi. Kastamın neticede Şeyh Said Efendi Saroke Tavgara Hazar Nasud 25'ye Halit Bek, Kemal Fevzi, Yacı İhsan Nuri Paşa'ya, Ağriye, Seyit Rıza ama neticede evci fedaiye vivalatine, evci vekmene insanı dervayı vezene ama vekmene ha jbona vekemil ölçügo ya elbette ki tamam tıkari bükücü peki onu her o habna kada onu İbrahim Güçlü bir binne يعني جالي كده ده ما مستقير وحياة غير روجيجي قالك هولدان دبلوماسي لوجستي دنياي يعني سياسي بونه جالية PKK و كو ناوي وان جلستيا ترور يا جيهاني ولا راكرين وقافة ديمك PKK وان بويران دكه وان داتيان ده دنياي وبرو انسانا ودچه دخوازه وان ترور بكه يام بكوجه اوايا قالوا هناكي هشمنديا سياسي يا وان وقبول بك يعني نابي واند ليستايا تروري داي واف ذهنيات واف هشمنديا واني جوري يعني دخوازن هين وهين ليستا تروري دا بمينن يعني ابايات تشتكي نظام شنابلي بك نفرمو كاكو بري دلال همو حواله خد كردرات بيجم روشن بيرارا قلتنا terör bu PKK sıvıke terör beyveki siyasiye
Yek. PKK rexistineki kriminale, mafyayı, çeteye, mirovkuje. Jibona ku az kem zede tu xortaniya xada tizani az xortaniya xada insana ki komünist bu. Jibona ve ki tizani Latin Amerika rexistinen terörist çıtıkırın. Yaji le Asya dur. Yaji le Türkiye. Hiç rexistineki terörist. Marikallati beje. Gelek saroken rexistinen terörist gerillati bejin ku. Eğer onu çalakiye keçekne zarokak be kuştun onu kanuya çalakiye. Ve eğer kasaki sivil be kuştun onu karın bakın. Jibo ve terör aka şoraşkari haye. Ama çıtıkın benim general atkujun. Am efendim sarok vezir atkujun vesaire terör zani avcı ne meşruye ne cidaya. PKK ne eve? PKK tişteki haribe. Na Stalin terörist bu çubu. Yakak Stalin çubu. Terörist bu. Yaji faşistteki sosyal faşist bu. Yani PKK tünlü garibi bir faşist. Tamam yani vakta canı izah bıkmazdı becime ki ev faşiste civaki ne? Hatta canı becime eşkıyaya civaki. Eşkıya hani? Bale. Ama siyaset giriyor eşkıya civaki yani. Jibo ve PKK, mesele PKK. Ne mesela terör? Kriminala, mafyaya. Yani mafya düne tıkara bıka rexistineki hukuki nikara. مامتاج آلیه ده گلک دنگ و سیاست دوانی بلند Sen bir siyasetmede de Kürt akla van hatiye girtin. Vitişti gotun efendime joler rakın. Tamam vakta joler rakır. Zarokanla kıda PKK. Ya Camera Şangalel Kürden ezidi zulmenake Jibo ve mesela terörizme ne? بله ما مستهن خورتك دنيسي دبيجي بريار وانجي وك باي دنياي دبيجن قالك بريار قرتنه للدوية اللي خو خديجي درناك هتني يعني دبيجن كو امي انقري بكن قولا خوينه چمن جي خوينه قابا بسر كرد وكردستان دا ورن قابا بين رجاباي كردستاني ترك حمد دبرجي قرتن وداقرجي كرن ونمديت لانقري تشتك بو ونال اسطنبول ونال باجار دي يعني دبيجن بلكي اب بويرجي دكذا هندري وان بويرين كنا لي خدي دركاتن بلكي ابجي هي yani rasta ama tiste gibiyim PKK Ankara'nın karabka golafını ve roje vaktada emniyet eda mjwana gotku PKK bu va ne hatara az disad ve nerin adam havan PKK bu devlet atık ne hatara devlet atık her demet kara sarevan bişkine uşkanji tişkineji PKK bu millete Kürt hatara bu me hatara Jibona veke vekte gotun avna belki veke Abdullah Öcalan bıxa gotiye ki gelek cara haval demek ki Kürtperver hani tabii bu Kürdistan'a kasar bu xulçuna başları PKK buna ve demek gotunam generala bu Abdullah Öcalan tabii men izin ne da ku bekuştu hatta Abdullah Öcalan bu xujmla itiraf kiriyor ki mettucara ne fikriye ki mroveki suğur istihbarata tırka büküjün jimra gotiye باشا او بحزاران دبستاني باقوري كردستاني هاتن شاوتاندن او مروفن بيگونه هاتن كشتن جبو چبون قالو Kurda tıkara büküjü bir şevtine ama proje tünnekirna kurdaya بله kurdaya ما مثلا هشمن بله يعني بله
هشمندیا تونکرینه و زمان قد کرینه هر وحال آلی دینی کردستان جی لسر دستین PKK یعنی گلک بوی راتن قوماندن وقت ما آنی زمان لروجابای کردستان جی مالا شیخ حنان لکرد غیر عفرینه مالا وان هاتا شوتاندن لسر مالا وان نویساندن مالا خیانته یعنی دوان چند سالین داویه ده بری ویجی دمکی 10-15-20 سالان جی لروجابای کردستان عبدالحمید زیباری لسر دسته وان هاتا کشتن يعني أفهش من يافان قالوا تش جواك دا أفراندن جواك كترسونك جواك كنويرك جواك كندست الدار جواك كوش كردو كردواريه دور جواك كنكار بمافو حق وحقوق إخوة لهم بر دجمني إخو بخوازة جواك كحرتم وتم دجمنا بيني ناف ما ولبنر لآلية كردستاني دما لشنغالي حكم داري دكرن لوي داري لهم بر حكومة كردستاني سكنين قوتن لوي داري أمي إدارات بنافي خود شيء بكن ودما حشدا شعبي جهات تبلي وانبو حمتش تركرن يعني اللي تجي حكومتها باشوري كردستاني شرد كرن دما حشدا شعبي جهات حمتش جوار رهيشتن والرجال ابايا وتشددن يعني هشمنديا فان روج افاي كردستاني والباشوري كردستاني سياستها تي مشاندن افايا قالوا هاي الدولة كور يا تركي لفان بويا رانجي هي يعني تجري دان دنابرا كارو باري واني باكر روج افا وباشور ده هي يعني تنه Ben sistemik heye. Rojava Kurdistan'e min başura Kurdistan'e baskır. Na az bukhul beşek jibar Rojava Kurdistan'e dizanım. Lisel Rojava Kurdistan'e 2011 hatta euro ti gelek rojnamen kovaren Kurdi da min neziki sad makale nivsandi. Arap kırına Kurdistan'e bir deste PKK çebe. Euro havanno kamera araba siyasete kamera araba şövenist Nicat Perest'e araba avbuku Kurdistan'e bikin Arap. Peki kırın ne karim bikin Arap. Euro baştanın kamışe sadi çand Kurdmanı la Afrin'e sadi çand Kurdane ya jil hamu daver edine Kurdistan'e hecmara araba zedetir bu ya. Demek ki Arap kırın haye. Düdü. Disa vaktamış başvura Kurdistan'a baskır Abdullah Öcalan got ki efendim İsa'yla düyemin abatı ya. Abdullah Öcalan çı got? Got ki Rojava Kurdistan'e tünneye. PKK got ki Rojava Kurdistan'e tünneye. Ve bajara ki Bakuriye Kurdistan'e. Eğer o got de nevi بله جبوی نویسکارین می باکوری کردستان جما مثلا دخوازم تبینی که بیجم ده کتاب اوی ده کتابک بعربی هاتا در هاتا چاپ کرن تی ده عبدالله اوجلان گوته بو کو کردین روج آوا کردین سوری اوانا یعنی کیشا کردستان دندری سوری ده تنیه تو کیشا بناو کرد و کردستان تنیه اف کرد جباکوری کردستان پشتی شورش شیخ سعید و سید رضا پشتی لیدان ترکاش کردان را دربازی بن خط بونه لوی داره بجه وار بونه یعنی ملت کرد روجاوای کردستان وک کسن کوچبر بناو دکه اوایج بلگه اک دیروکیه برا نویسکار و روشنبیرین باکوری کردستانی و سیاستمدارین باکوری کردستانی جی وی راستی زاربن کو بلگه این هاتن نویساندن در حق روجاوای کردستانی ده وساته گوتن کو عبدالله اوجلان دبیجه لروجاوای کردستانی تو کردستان تو کشایا کردی نینه افجی برا ونجی زاربن مامسته فرمو گوتنا تا دفاز نه حالا 1908 دا بلاوکا بلا کرین هنه PKK ve deme istihbarata Suriye ra havra kardı ki ve deme nivsandına da belavokya da gotuna ki Rojava Kurdistan tüneye hatta paşe beyva Rojava hatta Karani nazlıdış derketim mugo va zanati xabata ka pirani veke mugo tu Rojava kuye Rojava Avrupa'ya Rojava kiye Rojava Kurdistan'e lepaşe çıkır Rıza Altunçu got Rojava bxuji Rumata kemnetevedin tişkine arabaya keldana neyse edin çıtıbece nave Bakur hiro Rojava Kurdistan'e kırna Bakur'a Suriye'ye Bale düdü bale
projen ne mesela bes İro'ye. Di sala 1970 nihan da dest pekir. 5,000-6,000 xorten Kurdistan'a çim atın Bakur'u şarkırın? Basya ona şandın. PKK başandın. Peki Rumata Saroken partiye İro çand rekhistine veke hani Tevgara Bakur Rojava Kurdistan'a PKK bir Rumat kır. Saroken van siyaset madara van PKK bir Rumat kır. Bir istihbarat ekar kırın. بله Havale me gelek o havale mene ku vekin sekretere partiye bunun bu an kısa kiriye mi gotiye gel diji ve yeke der kabin. Peşe ve got ku bana kurdun ya am çi bikini am alikariye bikin. Naju intibejine bir istihbarat era kart yaptı tır seni. Başa çi be. Peşe ve got kurdun. Naju bir istihbarat e kart ke. Tebejek ku Saroke falan partiye veke. Casusa, sıgura. İyi falan. Ajanı. Bak, hiç kursan bakın. İrol baş Rojava Kurdistan'e çand partiyana, süçand partiyana kalktı. Azınızdan mı? Berek Mıtızani partiye peşveru Kurde Suriye bu, parti Demokratik Kurde Suriye bu, partiye Çabu Kurde Suriye bu, Hevgırtın bu neyse partiye gel bu. Peki İro parti bu ya. والله ما أزبين براته دما كانتونا عفريني هبون لوي داري سي و چار بارتي د برلمانا كانتونا عفريني ده بشدار بون حيا بارتيه کی بناو ارناوتا جي هبول وي داري هر وحال کوبان يجي وسا بدهان و صدام بارتي پیدا بون او د برلمان ده هاتمون بشدار کرن انا هاجي يعني نظام ام بخون نزارن ما مسته Modela Stalin, modela Basiye. Mutazanlar Rojava Kurdistan'e, pardon, Suriye. Basçıt ke gelek rekhistin hene yek parlamenter ekide devan ne olsa yeki düdye de devan maaş ekide devan nave veji çit ke bas bilmem çi cepi şabi ne olsa. Peki piştikü cephe şabi tibe model bxa hüküm tike. Ta parlamentoda hamu bir yer ya baseye ya hafız. بله دولتا كرد العالية مجيئة ما مستر Bir yer PKK'ye edinci garnitür tibejin. Tüveke de hani tüdbe ya xarın heye yek zitü xeta veji yek isot da veji na avkemna tebedici ve bir demokrasiye bnaftıkına. Hayır, eğer Rusya demokrat ben Demas'ın Sovyet demokrat devlet tüneye. Bana alaka ver demokrasiye tüneye. Bale. Eddesalatlar PYD'ye, Eddesalatlar PKK'ye. Efendim na İroji listikaka Rojava Amerika heye enekese tıkazı bıkın bin baske PYD PKK berjavandiye xabı meşinin ve demeci jera bebejin cepheki demokratik. Bu mümkün değil. ما مستر بري بيب چندروجه که هفتیه که دو هفتیان آلدار خلیل بناوه خودر کت و دیسا انا کسی توانبار کرو گو آجان ترکانه اوانا گریداینه اوانا جاسوسنه اوانا تشکل روجاوای کردستان اجدبه یعنی تشتن خطرن تشتن گرانن ما مستر گریدای نقشه یا سوریه و هریب بگشتیه ما مستر از بیم سر تشتکی دی ام ایرو یعنی جبو ام دمه ور بگرنجه آلیه وده ام خطابه کسی کردین میل لیبرال بکن یعنی خطابه پککه بگشتی برای آنها سدی سد ناوا کسین لما تماشا دکنجی ناوا واندجی سدی سد وی هبن ام دخوازن خطابه خوب رنگ کی دن رادستی وان بکن بیجن کو سروک فرانسا یه بری والری جیسکاردستان دنویس خود گلک جارا گوتبو کوگاوا حکمداریک دستهلاتداریک ریخستنک لسر حکمداریه گلک دمه بمینه دستهلاتدار و حکمدار دخوازه بمینه دوی درفت بده رکبریه درفت بده مخالفت جبوی او مخالفت و رکبر و رخنگر و رخنوان جواکه و سیستم رخنه بکن و آلیه دیجی او حکمداری او سیستم کاری بکار به وانکی مکاسیان چاره سر بکن
که جواک بسر آلی راست داوره یعنی معرفت و ذهنیت و هشمندیا بلند دوی انسان لکسی رخنگر بنره بجاوه کی وکری لی بنره نکوور زمان وان قط بکه و تنه بکه و بیجه تو خاینی و بیجه خطابات جبوی یعنی چینا بلند جگوتنا کردی و کردستانی را خوازم وی بکرم فرمو Kako, sistemin liberal, sosyal liberal, demokrat da ev tiştek tübeci be. Yani lüvür çaye, lüvür rekıstin, demokratikin, sistem demokratike, peyvendiye partiyan demokratikin, o parti jbo hizmete hatten ser hüküm, gor hizmete dedevan, vakta ki hilbijartın pişti 4 ya da 5 salaşında deng nadın van, desalatları digirin hükümet adın, parti adın tibe desalatlar. De partiye, de sisteme faşista, muhalefetu desalatları nabe, desalatları tibe, nabe ve diktatoriye, faşizme. Yani izin nadın rekıstin edin. İzin nadın ki rekıstin edin van desalatlar rahne bikin. Çünkü jibo van panzehira van düşman evanı mezin tizani çiye muhalefete. Ji muhalefete rekistine faşist evkeke hatta sistema Sovyete koca imparatori bu en zedetir rahnatıtırsa. Jibo ku rahna kirine havale xub hazaran havale xakustune. Ya tahmin bike hortaki endamaki PKK tıkara çı rahne bike. En netice nivisen Selim Çürükaya, Mehmet Şener hene, Baki Karar hene, Edin hene. Gotine ki, mesela kısmeki van, gotiye ki tebe ki em kurda ne kujun. Tebe ki mesela kısmek tebecek ki tebe ki em havalbandiye Suriye nekin. Em havalbandiye Bahse nekin. Irak'e nekin. Em havalbandiye İran'e nebin. Tebe ki em halkı va لحظه بنی یعنی املوانا شدت زوره کار نمی جبو به هاتنه کشتن سیستما کتت باستکی سیستما راسیونال سیستما civaki سیستما کو هر کسی temsil tike evet جبو ve ev sisteme demokratik hamu civate temsil tike fakat ve kıstın evek PKK bibêjim ji we re endamên PKK ji temsîl nake bes ew wekê temsîl dike ew kesê baronan temsîl dike henek ne yani evna endamê xwe jî temsîl nakin dema ku rêxistinek endamê xwe temsîl neke millet çawa temsîl kine kurda çawa temsîl bikine bi taybetî jî pirsa millî çi ye Pırsa milli pırsa ağaya, begaya, şeyhaya, sarok aşiraya, gundiye, ravşanbiraya, herkes kiye. Peki PKK diyecek mi? Kese havalemin başın azvana düşman kabul nakım edin hamu düşmanı. Yani peki belli ki proje tünekirna kurda ve proje operasyonu ve bedini aliye ki ve sistem diyecek mi? Ya tübü bir havalemin یا تا دجمنی mesela aynı tişkil güdmet ki de kaçavan dibe digre dibe te kureviş dibe malbat te kureki vak dukrevan hane te her doat dibe jibo ve bas sisteme ki acebe naşbe Pol Pot pişti hatta ser hüküm bir milyonan insan kuşt PKK hi ne deselat var tahayyül bikin. Yani tahayyül bikin. Bale. PKK desalatlar ve deçimi be. Yani vakta desalatlar ve bazı cinabe. Bazı licam ve tekari bej gibi şir hatiye şiştin. Bavar bike. Mıkhabın. Diktatörye Kemal İslam Caman veke. Çimad zani problemi bulunaya.
بله مامۆستا ژعالیێ وان هەلوەست و گوتارên giran da îro tu radegînê û du hefteyane îro Kurdistan yani dikele duwarê ragihandinê û helwestgirtinê de yani hewldanên ewlehiyê û tedbîrên kesane zor pêwîst in û divê werin girtin ji aliyê we de gel û çi hazirî çi tedbîr hene ta ku hûn derî li pêş van gef û van liv û livbazan bigirin ta hûn bi rastî karibin xwe biparêzin bi kêmasî ji ber ku hate ragihandin ku Birêz İbrahim Güçlü tedbîr refiz kirine we tedbîr qebûl nekiribûn ji aliyê dewletê ve ev ne lazim in pêwîstî ji van re heye yan tune fermû Avanlo ul miteparêzine televizyona rewşen miteparêze sağ ol televizyona areke miteparêze Devleta Federe ya Kurdistanê miteparêze Xelqê Kurdistanê miteparêze rewşenbîrî miteparêze bawariya min miteparêze li hemberî terorîsta serok devlet xen nikarine biparêzin İbrahim Güçlü'ye çawa biparêze fikirin tikare biparêze na ama ev tiştek ez dibêjim me tiparêze bak ev tiştana tikarin me biparêze بله مامۆستا هەلوەستا باشووری کوردستانی دەربارە vê yekê de we girtiyan we negirtiyan tiştekî wisa hebû ji aliya hukmdariya Başûrî Kurdistanê de ji bilî rewşenbîran Yani hükümdarî nebêjim ama taybetî Partî Demokratîk Kurdistan telefon kirin helwesta xwe nîşan dan gotin ku em her awayî amadenî ku alîkariyê bikinî min jî got ku spas ji bo we piştgiriya we hebûna we têrê dike divê ku divê meselê de hayîdar bibin wek her Kurdekî hûn jî xwedî helwest bin çünkü va biryara ji bo Başûra Kurdistanê hatiye girtin aynı wextê da yani tabii ki Başûra Kurdistanê nebe jî tikare PKK biryar bike îro sayê divê ku ewa ji bo ve xeteriyeke nîşan dide yani ew nîşan dide ku PKK di helwesta xwe ya Devleta Federe ya Kurdistanê îsala qarardar e yani nabêje ez ê paşveka bavêjim diyar ji bû işte Şengalê niha dernakeve işte niha nêzîkî beriya vê sê-çar roja pêşmerge kuştin yani PKK ji helwesta xwe dev bernade xeteriyeka mezin heye divê ku tedbîra en mezin divê ku ji bo xwe bigirin ji bo min nehebin بله مامۆستا نامەیەک din ji me re hatiye nivîsandin dibêjin em gropekên ji rewşenbîrên Kurd li Bakurî Kurdistanê me hewl daye ku em nameyekê radestî sefaretxana Emerîkî û Ferensî û İngilîzî bikin derbara van tiştên wisa da gelî û tiştî aliyê we de agahdarî hene yan yani tevgera çandî û rewşenbîrî Hatta na agadlarî ki dünya havayî nedan ama beşek hevalı gotin em dixwazin kampanyaka îmzaya vekin min got hevalno ji we daxwaz nakim ez nabêjim ku kampanyeke vekin rewşenbîr bêne cem hevdû û helwesteke nîşan bidin ev mesele wek însanekî liberal ez bi xwe divê qenatiya da mekim divê ku hûn mafê jiyana însan biparêzin divê ku hûn hêjayiyê Kurdistanê biparêzin ev jî beşek ji hêjayiyê Kurdistanê me beşekî biçûk divê ku her kesî her Kurdek ji bo xwe dike vîkarî yani demak hûn vîkarî dikin ne ku ji bo İbrahim Güçlü dikine aslında hûn ji bo xwe dikine her karek ez bi xwe jî ji bo xwe dikim ji bo kesî nakim mesela da şertê Covidê da ji bo ku min xeter dît her keskî got ya di şertê Covidê da tu çî Başûra Kurdistanê tu civîna çapemenî çêdikî partiyê siyasî ra danistandin dikî hikûmetê ra dewlet ra nexweşî bibe bimirî min got ki vaya vazîfeke ser milê me em paşa Covidê em vazîfe negirin di mala xwe de rûnin zivistana sara ji mala xwe dernekevîn germem ji mala xwe dernekevîn baş e em feqîrin dernekevîn em zengînin
Zaten zengin derler. Başa Bəli. Avlata çava be parası. Jibo ve keko. Elbette ki yani neticede eğer rojana tu bir fikri konkret bir fikri bu mu pişkiriye spas tıkım jumanra ve ki peşe ve hateriye begirti. Ve Bəli. hateriye ve gerekmez. بله ما مثلا جا عالیه روجاوای کردستان دیگه بلکی هولدان هبون و تدید چی گلک بیان و گلک نویس و گوتاری درکتن بله yani havale me Rojava Kurdistan'e niviskar yavan rojnamavan yavan gelek zalalın ev hin zalalın gelek zalalın evna hateri fam kiriye mezeke bireverit virda dert kere Rojava Kurdistan'e jboka ev tiştana jiyan kirine hindi didominne ev tiştana ders kirine ders hateri fam kirine Bakure Kurdistan'e Hamu tevgaran netevi Kurdistan'e devlete u PKK be havra tasliye kiriye euro tünne tevgara. Bak. Grube bütçülane. Partiye bütçükane. Partiye bütçükane. Fakat tevgara ki netevi ya Kurdistan'e heyet. Tünne. Yani ne listikek duberiye ne devlet derfeti de o aliye de ne pek derfeti de. Ma musta iro ambejin vak nrin yani iro تو دوره که جه دورین دنیای تو راستی سروکاتیا پککه وره ام بیجن یعنی بناویان بیناو ام بیجن مراد قرایلان یعنی جبیل بایک یعنی رو بر رو وکه بیشوی وکه ایرو ماموسته ابراهیم گوشلو چه دکاره جوان را بیجه هوانو داماک از گلک جوان بوم از چوم حبسخانه گلک انسان میکو geçti hatta sarokatiş merat kırın habun sala 1970 da min jwan ra got ku tevek em parazname ki müşterek bedini tevek em bra bikini platforma muhasebe ka devleta Türk em xub parezini em rexistana xub parezini fikre xab parezini beşek haval are gotin beşeki rat kırın eğer az tane jibum ama kuvvet demet jibona min darva veka biryara darva kirne habu min parast na az buxu pence golane da bişopin pence golane da doza ki min heye tu doze mahkeme da min her deme gotiye on dadgah meşhur revaninin min bi Kurdi Türkiye hem de dazgah emniyete da hem damak lepersin çebuye damad mahkeme da buye ev tiştektu Cenab-ı ve naham çı kısa kiriyaz lurve kısat ki min liver çı kısa kiriyaz televizyona Türkada min ev kısa kiriyaz bak sadan televizyon az başlar buna mesela tişteki büvejim cüvera mügotiye ki mamoste Hitler Atatürk'e televizyona Türkada Devleta Türk kolonyaliste dağırkare, asker devırkare vesaire ve halka katliam kiriyor ve genosit kiriyor ve saroke mekuştiyor. O hükümeta meşhur ne? Ama her ne kadar hukuki ne beji hükümetimin meşhur başına Kurdistan'e sarokemin Mesut Barzani'ye başa. Jibo ve gelek vekili dibejim. Az rasti wan ben batışta gatibim ve zejwan bir. Hatta jive hışktır azet iştabeyeceğim. Vat tişte kaltebeyeceğim belki tişte diplomatik enci. Azejwana benim aklı xabıgın sarıkı. Ve aklı onların tüci. Ve aklı onu mırına xa amada bikin. Onu karın kasve bu paraydı. Vallahi. Mezeka tişte gibeyeceğim. Ev biraderek te PKK'da درباره می دا بیریار کشتنه دانه یا گلک والا پاریزا دا کشتنه دما که جه PKK و قطیه رادیانا هاتنه المالا من دبار کریه پارستیه اونا bak netice mev parastine az iroji te parizi yani jibo ve min her deme mafe wan parastiye gelek kasa gotiye ki ya wana biryara kuştuna ver dayı tamam wana biryara kuştuna ver dayı peki Vay insanlar da gohartın şey bu ya.
Van insanlar dibêjin me îro şaşî kiriye. İro dibêjin PKK'deki şaşî nekin ve PKK wana naperezînî. Em çawa wana terkî PKK dikin ki PKK wan bikuje. Çünkü rexistineki avkas bevicdan, vicdana ku ciyek lê bigre tikara bikuje wan insanlar. Tamam belki rexistine cuda kuştuna me ji bo wan pir hêsan neye. Ama ji bo endamê wan hêsan e. Yani endamê gelek hêsanî dikarim ku. Ji bo vê ez va tiştana bizanim ku îlan dikim. Piştî ez ê ji me re bêje. Aqlê xwe bigin serê xwe. Yek jî hûn bi vî aqlî Kurda temsîl nakine. Her çi qas hûn dibêjin em ji bo Kurda xebat dikinî. Biryara ve jî derbas nabe. Li bo ji bona ve İran biryare digre. Ji bo ve Euro Amerika digre. Ya ji bo ve Rusya digre. Ji bo ve Türkiye digre. Bağız digre. Ev digre. Divê ji vî aqlî divê dev ji vî aqlî berdin. Belê mamoste. Belê mamoste li ser van bûyer û gef û kiryarên metirsidar, nivîskar û siyasetmedarê navdar Birêz İbrahîm Guşlû ji Bakurê Kurdistanê mîvanê programa heftename bû li ser Rewşen TV. Em spasiya we dikin, spasiya cenabê we dikin mamoste. Em programa me bibûre bi dawî bû. Her wiha di gelek xal û xelekên dî de jî em ê dîsa li gel hevdû bin. Hêja İbrahîm Guşlû bi zimanekî Kurdî, zimanekî vekirî helwest û gotarên xwe ser Kurd û Kurdistanê bûyerên dawiyê gotin û anîn ziman ez ê gotina te ya dawî bigirim û xatir ji te bixwazim mamoste fermo. Spas ji bo cenabê ve, spas ji bo Rewşen TV, spas ji bo hemû Kurdperveran, spas ji milletê me re. Em neticede aktivîst, xebatkar, xizmetkarê milletni doza Kurd Kurdistan yani az bixwe yek xizmetkarê wanim. Xizmetkarê ve dozê me ez navê xizmetkariyê tika pêk dînime. Ji bona vê yekê spas ji we re ku ve deriyê xwe ji me re vekir ve nêrînê min bi zelalî girt. Min jî bi zelalî ji raya giştî ji Rewşenbîr biraderê xwe yên hemû parçeyê Kurdistanê Rojava, Rojhilat ku min nas dikin Başûrê Kurdistanê, Bakurê Kurdistanê min diyar kir jareka din. û va nêrînê min ne nêrînê min e bi salan e, di her salan e derbarê PKK de ez va tiştana dibêjim me, dinivîsîn me. Va girêdayî vê bûyere ji nû va dubare tibine va nêrînê min. Ji bo vê spas wara êvara ve baş here bin. Eger qewman nû bibe ez ê ve agadar bikim. Spas ver. Baş e gelekî spas ji bo mamoste İbrahîm Guşlû nivîskar û rewşenbîrê me ji Bakurê Kurdistanê ji Amedê dilê Kurdistanê her bijî êvar baş. Belê temaşevanên hêja li dawiyê em bihêvîne bi navê xwe bi navê karmendên Rewşen TV ku rêxistina PKK jî ji aliyê xwe de vegere û lê vegereke dîrokî û stratejîk çê bike û bide berxwe berjewendiya milletê Kurd û Kurdistanê di ber cavan re bigire û bizanibe ku ev sed sala ku em tê de sed sala hebûn û nebûna gelê Kurd e evaya jî tîne ziman ku gerek hemî rêxistin û sazî di vî warî de boy armancên me yên dîrokî yani qedera hatiye serê me di sed sala bûrî de careke de dubare nebe bi navê xwe înayet dî ku bi navê karmendên Rewşen TV em spasiya we hemiya dikin ta rojan din ta mîvanin din ta helwest û gotarin din û cewaz her bimînin di nava xêr û xuşiyê de êvar baş.
شفس شبه چرشبه لالی مبه های گله گله زری یک شدو شفس شبه چرشبه لالی مبه های گله گله زری یک شدو شفس شبه چرشبه لالی مبه های گله گله زری یک شدو شفس شبه چرشبه لالی مبه نافتی را تسقری یک شدو شفس شبه چرشبه لالی مبه نافتی را تسقری یک شدو شفس شبه چرشبه لالی مبه نافتی را تسقری یک شدو شفس شبه چرشبه لالی مبه نافتی را تسقری یک شدو شفس شبه چرشبه لالی مبه شبه چرشبه لالی مبه نافتی را دسپوری یک شدو شفس شبه چرشبه لالی مبه های گله به مفری یک شدو شفس شبه چرشبه لالی مبه نافتی را دسپوری یک شدو شفس شبه چرشبه لالی مبه نال بندو نالا چیکه نال بندو نال بندو نالا چیکه سول بندو سری نال سری کو نال بندو سری نال سری کو سول بندو پارکیز کو ایسال بیکو نال بندو پارکیز کو ایسال بیکو سول بندو خجي من دلالي خجوكي بالله بالله هو يمان دلي جان أبينيش هردو دلا هو يمان خجي من دلالي